Ji bername dengê civakê dem baş temaşevan hêja. Îro em li Wanê li cihekî gelekî taybet in. Li bazara penîrfiroşan e. Li Wanê penîrê Wanê tenê xwarinek nîne. Li pey xwe kedeka duvdirêj heye. Ji keda li zozanan ya şivanan ya berîvanan bigirin heya dikandarên li vê derê vî penîrî difroşin pêvajûyeka berfire çîrokeka berfire heye. Îro jî em ê li vê pazarê hem goh bidin dikandarên penîrê Wanê difroşin hem jî goh bidin kirîgera bêka çima penîrê Wanê ev qas navdar e, kirîger çima dikirin û xwedî wateyek çawa ye, çandek çawa ye. Deka werin û em dest pê bikin. Merhaba jwara qewet be. Hayratı az goy serçavê matê. Karin we nas bikin. Nama hay ser xêrê be, hûn gela xêr be serçavê. Navê min Mihemed e. Ez penîrcî me. Çiqas wexte vî karî dikin? Bu dê zûd em ber vikaridane ama karek êdî tu bêjî ew ji zamanê karek êdî zar zor bûye. Ev karek zêde êdî zêde zor bûye. Çand zor bûye hem êdî insanê berê nemane mesela ve karê pêk bînin. Mesela êdî dayikê me çûn. Mesela ketiye destê nihe kenar rahatiyê êdî tu bêjî bi çend gundê bû min te karê biker ve penîrî çêke êdî çê naker. Çend yêtkevin mane heke ew jî çûn. Xwedê êdî ev karê jî êdî sona ye. Te bal kişan ser mijareka gelek xweş. Te niha jî got yek gura dibe dikanek ji xwe re vedike penîr difroşe. Penîrfiroşî ew e ku meriv çend vîdona bîne deyne devê derî û bifroşe an penîrfiroşiya we ji serî heya ji serî heya ew ki yani. Tu dawiyê bînî. Heta domaya tu dawiyê bînî. Roja îro dewtine. Tabii ki mesela ne vakit ve ina zaman penîr firoşin ev ki tu heta dawiyê pêk bînî. Ne ve ki tu bêjî ez biçim du vîdon penîr bînim da me dezgehê da firoşim ez me penîr firoş ne wisa Penîrê Wanê divê temayî çawa be, divê şeklî çawa be. Şekli penîrê wanê mesela ve şekli bak havay milê gul pinoy ve nurduzî ve hatiye. Şekli penîrê wanê kesmoy belliye. Zêde ne qaline ne ev bir de navê da sîrmoya nurduzê bijnî. Sîrmoya yabanî he ya heqî mêrgan heye. Ev ya mêrgan e. Ev sîrmoya mêrgan e. Bak ev ya mêrgan e. Penîrê zaten penîrê wanê şekli şemalî belliye. Hende qaline hende ev ne penîrê evî derê. Hatır bini. Mesela navda catroy, sîrmoy Te bu divê zêde ne stûr be jî. ne zêde stûr bijî. Temayî divê çawa be. Damayı jî tu bini bak gaveta kesmiş ki bak penîrî gaveta kesmiş ki penîr şekli penîrî heye bê ma'na qulquliye ne. Bak kaymak çawa ne ula. Divê nequlqulî be, divê hewa nestan be. Kezıgî bit hoş bit. Ez piçek giraj meze tev işte bisinim. Teni karabim bigri. Bana afiyet be penîr hoş. Na temaşavanın heja belki un bibêjin mate penîr nedîtiye wala li gor waniyekî dema merivil cem waniyekî be me penîr nedîtiye yani şeklê penîr jî penîrê Wanê jî temawî jî her wiha ya ez dixwim hûn li min dinêrin de temayî pir juda yani meriv jê têr nabe. A baş bila qemera bigire ez dest bixwarim. Piştî min xilas kir. Di vî karî de tişta li xweşê te diçe ku tu vî karî dikî çi ye? Tişta xweşê min çi gavaz bû cemre şu bita malzemekê çînim penîrî çînim qargon verêtke. Gava memnun bû heçkoya daha kar xweşa min çit. Penîr qalîteliya verêken daha xweş karê min çit. Penîrê ku hûn bi xwe çêdikin li malê malbat çêdike hûn tînî vir heye. Heye. Were. Eva penîr malbata me xwe ye. Bak ev penîrê malbata me ye. Ev penîr penîrê Eva tulûm bin e. ardê tulûmê bin ardê. Bak tu nav da bibîne ku resurkoyê mendiyoyê Ev giyayên di nav dene ne? eva giyoy nav dana. Navê va giya çi ye? Bak ev mendê ku resurî qarışık e. Erê tevlî heve. Sîrmû qarışık catır. Ev penîrê bin ardê. Ev ji yedin xweştir e. Ya tabii ki eve beklemiş bir salaki bin ardê Salekî da. sekin ye erê. Salaki bin ardê da bak penîrî fikre tu hema êdî gunneh ke penîrî fikrî. Bahayê vî çi qas ye û yê vî Eva 750 hana. Ev 750 Eva 750.
Ev hani pensadan bu. Pensa diye. Erim. Ev ben ardı da dinlenmiş bu. İdi tam ki xuya xwa girtiye, heşk biye. De her izede kijan peniri, kijan cura penir tefrotun. Ev cüre penir heve cüre xweşi defretin. Tefrotun. Belê. Başa temaşevan necam li vera biqedînin ji ber ku her ku em cura nîşan didin nek penîr dixumes. Baş spas dikin. Afiyet şifa bit gele memnun gele bernameyi sen xêrî bu ser çavî mate. Belê temaşevanên hêja me got em li Wanê ne li bazara penîrfiroşan e niha apê Ehmed cemme ew jî hatiye ji xwe re bîdonek dijekiriye wê penîr bistîne apê Ehmed. بله کریم Niha ev penîr. بله Te çima ev penîr hilbijart? والله ام لي خوش بنيري كلية ملي ودي غرفة نودزية بنيري كي خوشة ام جي ممنونة بنيري كي زاف خوشة هم جي جاجي نافدايا مندا سيابويا سيركا ام جالي حجم جاي ديال Te got penîrên nordîz yê payîza vaya. بالي 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 Çi ferqa nordîzê ji va ciyê dî ji gundê din can jî navçê din heye? او جهي و يعني بنيري وزوزاني وخوشين وجاي مهشورين وجراي وخوشة بنيري زها مهشور تريا Te kilo biçistin? مثلا 50 سنت çarşamba böyle. Böyle böyle. Ben belki cahvel beji belki. Te got belkî ez xelet bêjim kêm bike sedê dikim. 450 par biçiqasî bû îsal biçiqasî. Por abi 350 هم افصل بی 450 450 500 به دورانی ده Fiyat hemû yekin an li gor cureyê digot. 400 نه 450 نه 500 نه birinci جی حتی 450 هم پنی فیاتو var Niha apê Ehmed. Belê. Dema meriv penîr distîne tu tam dikî tu temê de çi digerî divê zehf şor be an kêm xwe be çawa be. Gelek ne koy bit, gelek ne be koyji bit. Normal bit. Hem ji evvel sirik navda. Mesela beni de sirik navda ya. Gel sirke dedi. Ye sirik he na. Ben evvel he çe pancar navda ya. Belê. Em hasib ben me hacet ya. Niha em li Wanê ne devoka te zêde naş be Wanê. Be- Ez di ne ji Wanê ez والله az khoy khadi cizî ma. Ama az wan derun ma khori. Mi got geliyekî belkî te ji cizîrê hatî penîr distînî li Wanê. والله انا از مانم واني اما اساس الخدي جزيري ما جزيره بوتانم از ورا هاتما از فما برا Serçavare. Niha dîsa em berê xwe bidin te telefon bila were girtin. Niha ji der û dorê li ser telefonê jî siparîştin. Ji der û dorê jî ji bilî Wanê tên penîr distînin. بله استانبول تین هر طرف تین ولا Çend sala hûn vî karî dikin? evet 5 سال ها Nû ne hûn. Ji der û dora we çil pêncî sal. پیشم هنه 5 سال بین هج هنه Di vî karî de tişte herî zehmet çi ye? ولا باش نه نورماله Di çi zehmetiyê wê hene zoriyên wê hene? تا ولا زیده چنین abi نورمال از یلا زحمت زورای چنینه Îsal ez dibêm qey penîr jî hindik tê firotin. Çima? زیده نه پنی پاس فروتنه کیمه پاس پی يا شوان قلب هابويا وملاد زي رابويا ما انا دبارجي قلق بهابويا ملاد زي جاب هابويا ملاد زي فتوخت فروشي يعني مثلا من بار قندات كاري اسلام تينا شهر كاري Temaşevan hêja wek we jî dît yanî ev penîr wisa em lê dinêrin lê li dû xwe çîrokek dû dirêj heye me serê bernamê de jî anî ziman li zozanan ew pezê diçêre heke tune be penîr nayê vira heke şîr tune be ew şîr nebe penîr di gelek merhela de derbas nebe nayê vê dikanê wek we jî got yanî ji ber ku îsal sewal kêm bûn penîr jî kêmtir bûye her wiha dema penîr kêm dibe buha zêde dibe û فروتنا ويجي حتى هلبت كمتر. تنين مثلا بو اقربات خو بو موت خوجي تنين ما مثلا جزيري كركي دو حب كركي هنا اسطنبول يا بواجد شينا مثلا ام بو اقربات تنين الجزيره هذا بندش الجزيره شي اسطنبول شي ده هر شهر كي تركي شي ده الحمو علي ولاد قال بنير بالي وانا بالي بالي هم جهاد ولا تجاري جهاد باشه ام دویجن سر خیره بشتراجی ام دوی کودکا خوشی بگیرن ام کودکا خوشی بگیرن قوت بجوره سا
آنها و ناتنه بازارا پنیر فروشان لپنیر دنیرن لبر وجی چند جوره پنیر هنه اون کی جانی بستینن Paniri taze genelde askuqay polino da hani Brusella dışıya son çeybi ama asta girin tebe dedim bu xuda gir bu zistani hazır ya zistana xuteke paniri kevin gelay cindiye am gelay haciteke evvel me miyon heye az bu miyoni xuyi taze kirim diye bata memleketi xu او جیه تازه ببه ye taze diye bebe ev hacı taze bali ev jey taze bebe Siya bu yan tekelt kenen do, sirik yan tekelt kenen do. Tadi me videonet ku teşekküren danandı. Ardam kulün tadi me çal ker bu zistan yam tadi me dayixiz me xo. لور پنیرن هی همو جوره گیا ده هه تفیویجی اون گیا لزیده دگن Çıgar sade mekeri amni zedeteke. Am siya بود kenen do. Heko çıgar giyana da ne bir tadi me ve hasani hamil cindi kesmiş ki ne avaxi da. Tadi me dayixiz me dagir ta قدیلان تادی مچال که زسانی هم داخل انتخ. ها تشتک بالکش کود گم میوان مهاتیه معنیه بازار پنیر فروشان پنیر جره دستینن لجیک دن بعد بن آوامه یا دبن جیک دن لو افجی تایبت مندیه کوانه دم میوانه کوره پنیر جه ملتی ما مثلا علی دوغی زو مشهوره هم قیاسان مشهوره به حساب یعنی تشتی باتی یه علی دوغی عملی فرق که امزانه نه تامید امزانه چیم که حیوانی من چی ها چرید علی باتی یمه تدن نیده تشتی شبه علی دوغی خوشنینه نه گوشتی وی نه پنیری وی خویا اونج پنیر پر حز دکن ورده گمانتنه اره زاروکی ونجی وسا حز دکن زاروکی مشغله حاجته که ذات ما زاروکی خو به اودیته تبا به چیه گیا تبا هنده گیا تخون هنده گیا ندانخ اما هم ویج عینی اصلا دادگرن بوزستانی کارباری خود کی باشم سپاس دکن گله حسابه سپاس بله ام آنها هاتن دکانک دن که اگه جمعه او جی بخواه 15-16 ساله وی کاری دیگه او ام درباره پنیر وانه ده جوات خواه پیرا بدومینن مرحبا دیسا مرحبا خیر هاتن سر جوات سال بی سپاس آنها پنیر وانه دمام ده بیجن یک چشید ده بیرا مرف یک جوره پنیر نه یک چشید نی نه یعنی ناودا چشید گیه یعنی ایک هیا سیریک مثلا ایک هیا سویا ایک هیا حلزه ایک هیا منده ایک هیا جاتره یعنی اولا کردی هم آخوان اولا چشیدن پنیره گونجی هیا یه تازه نوجی هنه اولا یه شلن یه گون یه زهایه یه بن آخویت جالت کنه اولا مبستا من یک جوره اوک بو شکل یکه لی گیاه ناو ده دوهره بله چشید بنا مثلا örnek ilk peynir aha bu da vereceğim. Peynir navda seçar çeşit giya. کی جان گیاه هنه ناوا وی پنیر Navda ne sirek haya, cater haya, avarda halız haya, mende haya. Avanan hemi ilk penire. Ava ayrıya, penrek ayrıya. Mesela ava tane sirek ya, mende ya. Avanan hana mesela ye dolabı da av sirek ya sadece. Ani çeşidi o izah ve penire çela haya, ye moha haya. Du çeşidi ve çeşidi o haya. Ye çela zera. اویه چله کنه Beli, penire çela şire ve maste ve rüne ve hemmi zera. Ye moha جبر یاغای زده زران جبر چه زره yani bu hayvana cilvene yani edebiyat ha yani bu vahatin yani ye spi belli zaten adı bini. Dü çeşit yani renk açısından evet اویه میانه Evet ye spi mahane ye zer ye یه çela. چله کنه بله Yani milleti vane milleti bajare vane derdora vane hemi yani penire maha hasken ama ye Batiye, Emre İstanbul'a, İzmir'e, Evanaj ye çela hasken. پنیری و جکوت پرانی در و دوره زیادتر بسا پنین نوردز گرن Ne? Ye Özalp ya. قلقلیته Ben milli qalqar Özalp'ı zedadır yani. Ye milli Gölpınarı rast ettik ama şu bir Özalp binaydı yani. Ye Özalp mesela rojaki da 2 ton 3 ton diye milli Gölpınarı Norduz'e ton ekti yani ha. Buna hayvana milli Özalp zedadır yani. تمام لالی قلقلی زیادته لی لالی پایزاوا جی از باورم زیادتر پس نه دیدن
چه فرقه چه فرقه هر دو هیا حیوانا یعنی ملت گل پناره گیاهی و زحفه یعنی چاد بیشن گیاه زحفه حیوانای باش خواهد رونه یاغای باش چید بد یه مله یوزار به زوهای شیگاه نینه یعنی و او تنی زیده فرقه یعنی بوناواش دگو از 15 16 ساله وی کاری دکم راسته راسته بله جب چوکتی خو زاروکانتی خو این نیزیگی 20 سالی بی مزحات مرده او مسلکه بابی مایه بله دوی کاری ده تشتا هری زور کتبه عاجز دبی هرس دبی چیه خراب ده بد گدایه به زو بفروش یا تو نزانی در روژا داده خراب ده بد بهناوی ده بهنه که ناو ده زرد ده بد تاماوی چد بوناوی یعنی تشتا گدا یا آن پاقش بد آنجی نکه او شوله دما تا درخص سرورات و دروجا ده وره فروتن مثلا در روژا نفرود هم داگرین ویدیو ناده با زوستانه جو سالکدن bu hayvayı izledi be. باره ویش زیدت بد پاره مش زیدت چه Te bahadır da proje ji. نه اما حتی دمجی پاره نامینه سخنتی Pere xwam li panîr radzînin yani wê dixwaze bêje. حقه مسلکا ما تجارت ما در باز بد Başa kekyan gittim spas dikim. تو هر همی گلک صافی سپاس خوش Gera me ya li bazara penîrfiroşan berdewam dike wekû jî dibînin cure bi cure penîr û cure bi cure giyal ceminin û her wiha Hacı İhsan cemine xwediyê vê dikana penîre em ê li ser pêşî سرهم سر جواتنا em pêşî behsa va penîra bikin kîjan cure penîr li pêşiya me ne اف بنيرين هني يلوانينا يل گندانا و جای و فرقه اوا مندیه اوا سیاه بویا اوا جای مندیه اوا سیاه بویا اوا هل سوها اوا هلزه اوا سیرکه جای مد و زوزان آتین یعنی کی زوزان بلندین و هم که ناف پنیر ده و تمای خوش دیکن Divê bazara penîrfiroşa de ferqeka vê dikanê ya Hacı İhsan heye ku tenê penîr nafroşin her wiha giyayê penîr difroşin. Vî giyayê ûn tîne vî halî an wisa tê ji گوندی چرکن گوندی خواهد دیدن ام دیکرن گوندی چند زوزانا چند جیات دیدن هور دیکن کلینن باشد دیدن ام دیکرن و ویلید فروشن و کن ناف بعدیر ده وصاد کن Biqasî ez dizanim çawa tu xwe dizanî tu vî karê penîrfiroşiyê jî dikî. ام چلو هفت ساله چلو دو ساله ام وی کاری دیکن Erê dibêjin penîrê wanê baş e yani bê nîqaş penîrê wanê pir baş e lê tişta ku wê tema penîrê wanê dide xweşkirin û her wiha ji tenduristiyê re jî baş e dide başkirin her wiha temaşevan hêja ev giyan e yani ev giya tenê ne temê xweş dikin her wiha ji tenduristiyê re jî baş ne zbar و پنیر و تشتکی خراب دیدن نینه رونوی هنادن و همه شیر چاو بید اوه یعنی هنه که مثلا تین فابریقه و پنیر چید کن و گیاجی دبن میده وکه پنیر وانی نینه و او بیشن او دسکرن رونوی دیدن و تام دیده تینن û dibêjin penîrê wanê ye. بیشن پنیر وانی و پنیر مجی خراب کن Dema meriv li şekl û şimalê penîrê wanê binêre penîrekî wanê baş divê çawa be şeklî çawa be. شکلی همه اصلا خواه بد نکو راست و راست بد اگه راست و راست بد که او یه فابریقه ده Xwarovîş ku be هذا dibêjin. قراويش كو بتاعين اها هن مثلا قنت هنا بانيري و فرقه شكلي و فرقه يودي هيا طبع و فرقه همي قندكي همي ناحيكي بانير و فرقه همي بانير وكي هاف نينن يل قراندش هيا وجلا خوشه یه اوزاپی هیا یه کاواش هیا همی ناحیه کی و پنیری وی فرقه و طماوی فرقه Çêra wê xakê فرقه آو فرقه و شیر فرقه و باز فرقه همی جی فرقی هیا
Divî diva giyan de. Ev giya ez bawerim tenê ne ji bo penîrin ji bo gelek dermanan jî ji bo درمانای جی وی روزی یک جامعه کی üniversite hatmin 4-5 جامعه بین هاتن گیا کرین اما سیاه بو کری و سیاه بو دانه اف سیاه بو هنر کن درمان اف سیاه بو هنر خو گو امت کن درمان و bu درمانیتی جی bu همین تشتاجی چید کن نگو bu پنیره جی Yani dinavberi de hacîsan dafe jî tema penîr dinerim. Rastî he bername bikede ez 2 kilo 3 kilo penîr bikim wisa xuyat ke. afiyet bit tamam پنیره ben gelek خوشا gelek gelek Te bixwe jî koçerî kiriye ez şoyî zû. خودی از چوبا زوزانا بس من کوچری نکرد چون من پنیر دیکنه متینه ما بس اما از ویری ناراستم از تمام ویری ما Baş em spas dikin ji te re. اجی سپاس کی رحمت دی بابی و این سر من سر چاویمه هاتنه دجوجی راضی بده Belê anha em li bazara penîrfiroşan e lê her wiha wek me got yanî tenê penîr nayefrotin. Anha masiyên şor an gol herêma Batmanê li Mêrdînê wek terîx tê jê re gotin ew jî hene. Em ji masî wanê incî kepaliye em xwê dikî piştê xwekînê tabi zaha dibe dibine malê disê ava düşün şuratiya jê diçe nav yağ de soğ dikin veya tajine firnê dîsa soğ dikin dixwin. û her wiha ev masî masiyên behra wanê ne. Gula wanê ye gula wanê ye gula wanê ye wanê başka deyî çê nabe jî incî kepalê navê bu sa tê guftin jî tişê xweş e jî. Masiyek dêla tehmê de jî xwedayî qebûl kirine her wiha wek me got yanî mesele çiqas here masiya jî dîsa vedgere penîr em ê dîsa behsa penîr bikin çar cûre penîr pêşiya me ye. Her wiha tekrar xeyal neser şevad ne panîmeyê wanê zozana çêdibe bazê wanê diçe zozana gundiyê wanê zozana çêdikin sîkê texne nav panîme de xwê dikin dikine qet qet tênin hadi em şol disinî em jî biraz difuşî müşterî me hene em redkî heta batiyê diçe bütün de yani telefonun redkîş me sipariş adine em redkîş were wîja xeyna sîkê mendê heye û helis heye siyabû heye va jî ayrıyeten texne nav panîm texne nav axê de em bihayê texne nav axê de heta payzê zedixî wîja paniyê binê axê dixuşî penîrê binê axê jî di penîrê wanê de herî bi tam ew ez bawerim. zaten daha lezzetli ye ew ava xwe de ya daha hiç dibe daha tam dibe ew daha xweş dibe Belê çend sala vî karê evet şulu heft sala zî işe de li gor berê û îro çi ferq di vî karê di penîrfiroşiyê de? be işime daha xweş dibî û panî tabii erzan bîn hat ekonomik bozuk e û millet bata milletin hepsine Got penîr erzan bû te xelet got penîr baha bû. Henga erzan bîn ha baha bû niha baha bî niha bahaya 500 milyona kes nikevde kiloya panî ve bixwe bê erzan bî bê ekonomiya Türkiye jî xweş bî yani şuna kiloya git heta 5 kilo dibe çıka mekî feqîr distanda mekî zengîn distanda niha feqîr nikamışsın yani bê mekî feqîr 100 kilo panî sana dibiya şikayet hesab bin axê de niha nikamışsın feqîr Çiqa biqede li gor rewşa xwe tê. aynı günlük sen dibe dixwe Di vî karî de bîranîneka te ye ku ji bîra te naçe heye? خدای زانه işime çiye yani roja hoca aynı pani bir hoca aynı pani işi Penîr ne goriye. Penîr Hala kadar iş pani bana biazdir giya jî here. ya aynı ya valla Tenê tişta digore buhayê wê her sal buha digore. valla aynı usta Baş em spas dikin ji te re. kıyana sen şey bana geri sabi spas ki Evet be ji were abo merheba ji te re. Ez bawerim tadî penîr dikirî jajî dikirî. جاجید کردم پنیر گران های پنیرش منوید ما Ferqa jajî û penîr çi ye jevdû? قوه اول گرانه اول ارزانه Kilo jajiyê bi çi ye? صادانه Sedan e erê. Jajî yaxayê jê digirin çawa dikin? نه حالا جاجید اوای جه نگین سلات تلقیت کنن نه سوغا موغانات کنن نه قوالتی خان
Wane dema wan tê gotin yek tişta pêşî tê bîra meriv penîrê wane ye. پنیر وانی خوشه مافیات او زیده Zêdebûna fiyat li gor par çi qas ferq kir? و جلا فرق کرد 205 فرق کرد Disa du pêncî lîre. آه Erê. Ev jî dike sedem ku nikarin baş نه اونم نکن û li malê dikarin çêkinan nikarin. والله پزای جمعه پزای همین ماله دا چید کرد یه پزای چنه بی کریتن Yê we tune ye. چنه نه Baş e. هم کرن Baş e. Baş e. Spas dikim ji we re. جواب خیلی سلامت Merhaba ji we re. Em dikarin we nas bikin? Navim Aliye, ez xelkê wanê me. Em tevdîn daha penîr dikirin, eva pazara wanê ya penîr ye. Pazarekî dîrokî ye, epey bikevne. Penîrê wiha yê giya navkevtê, giyayê wanê. Yani eve tiştekî endemîk e, yani ji wanê re ye. Dünya hema artê dizane bu penîrê wanê wisa. Tişta penîrê wane xweş dike em dikarin bibêjin ku ew cura cura giyan e. Tabii ki curayê giya xwezaya wê ye, giyayê wiha tevlî siya bû mendê, heliz. Eve tevçiyan tê berhevkirin. Hem jî organîk e, yani çi îşê dime fabrikasyon nîne. Ber vê çendê milletê wanê tevlî penîrê wanê tercih dike. Çünkü hemê yê doğal e, hemû çiyan tê penîr xwe jî yê gundan e. Ne yê wiha yê çîftîkan wan nîne yani. Ber vê çendê millet Qasî hûn hez dikin, malbat zarok jî hez dikin. tabii wanê mesela o heye wanê hezar çeşidan jî hebitin wanê darê tercihan ewlê penîrê wanê ye penîrê giyanav da ye çünkü yê dîtir millet pê têr nabe mesela ez bêjim hingiv jî hebitin millet carî penîr tercih dike zamanekî wanê da wiha kültürek wiha hebû dahetan wextê bimene qayle dixwarin ber qaylê da carî penîrê giya dixwarin wisa ewa we heye wisa hisa nebû millet wisa girîng e ber vê çendê millet zav tercih dike penîrê wanê penîrê wanê bu salgê jî arekî wiha tiştê ew gotin yani işte mesela bu salgê zêdekirine qetiyan tişta wisa çi ne mesela babu kalî me heta sal 20 salî emirkirin heba xardan wan mesela sê deman xarin heba sê deman jî Sêde jî penîr penîr dibe penîr hebû tabii wisa weye xwe Baş e. Îro wekî jan cura penîristan. Vallahi em genelde evî wiha daha zêde giyanav deman daha gerek tercih dikin Yê yani. curayê giya zêdetir. Tabii em bu sane mesela insanı meyej dervetin daha giyayê ve kêm wan hez dikin em daha çiqas giyanav da fazla em qas zêde hez dikin. Tamayê xweştir dike. Sibê ve jî dikana dikan li tema penîr dinêre. Çawa ye heva çawa dî. Rast dibêjî yek giyayê zêde ve tamayê xweştir. Mesela hindek hema kêm penîr têxin nav da giya têxin nav nan da wisa dixwin yani. Çiqas giya zêde ve ew qas maqûl e. Baş e. Dibêjim xatirî te. Gerek sabın serçeva sere hatine spas vere. Belê temaşevanên hêja em li bazara penîrfiroşan a bajarê Wanê bûn. Dema wan tê gotin rast rast yek ji tişta tê bîra mirov penîr e. Penîrê Wanê ye. Îro wek we jî dît hem bi kirîgera re hem li dikandaran re yên karê penîrfiroşiyê dikin. Em axivîn û li ser duh û îroya penîr me civatek girê da. Li ser buhayên penîriyê duh û îro, li ser penîrê baş çawa tê çêkirin, kîjan giya di penîr de temek çawa didin afrandin, li serê me civatek girê da. Belê, îro jî em hatin dawiya bernameya xwe ya dengê civakê. Heya hefteyek din, heya mijarek din, bi xatirî we bimînin di xweşiyê de. Dem baş.